Die rede hoekom ek hiernatoe gekom het, was as gevolg van my vriende. Hulle het vir my aangery om hier te kom. Vir my eie veiligheid en vir my future se veiligheid. Ek is Kauthar Slamadien. Ek is 18 jaar oud. Laas jaar skool klaar gemaak, graad 12. I'm Chantal Klute. I'm a resident here in Makassar for 46 years. I have 5 children and I'm married. The situation that get me here, my mother-in-law, she was sick, and I was not at home when I came up from where I was, and she was a little bit sick, and then I came here and called one of the sisters, and they come to our house and they do their blood pressure and stuff, and they also call the ambulance for us. So voordat ek hier aangesluit het, was dit nie lekker nie. Want die hospitaal kan my nie gehelp het. Hulle het my op die inspuiting ook aangesit, maar ek het nog steeds my period so aan een gekry. Maar toe ek hier kom, is dit heel different. Hulle praat saam met my, hulle het vir my oplossings gegee wat ek kan doen, wat ek kan maak. Ja, en vandat ek hier is alles reg nou. So as ons aankom, hulle vra jou naam en alles daai, hulle het so 'n plaatjie waar hulle jou details neerskryf. Ze doen 'n pregnancy test eers en dan doen sy hulle check jou bloeddruk. Ja. En dan soos ek het altyd ekstra goed gedoen, soos ek sal altyd 'n TB toets gedoen het, HIV, so dit is alles kan ek gedoen het. At first, I was at the day hospital, and you know the long lines that's there, and you have to offer up like the whole day to sit there. But here you come in, and they help you immediately. It's only about 10 to 15 minutes. They do your blood pressure and your sugar, everything they do here, and they help you with a lot of stuff here. They also counseling you. Yeah, this is very nice to be here because you know when you come here. You go out in 15 minutes. Die mense binne wat ons die services gee, hulle is baie goed. Dit is wat ek kan sê. Soos hulle het vir jou gesê, sy het gekom hier, sy het welkom gevoel. Soos ek kan sê die eerste keer toe ek hier kom, soos ek skaam en ek het gevoel, die mense gaan my beoordeel. Ek kom vir family planning, wat het hulle dink van my? Soos alles wat ek gedink het, toe ek instap hier, toe kan ek eigenlijk niet so los. Want toe ek sien hulle smile saam my, hulle praat saam my, hulle is net vriendelik man. The staff is very good. They are always friendly. They are ready to assist you. And for the people outside, if they don't want to sit at the day hospital, this is the greatest place to come in here, really. If you have a need, and you can talk to sisters, is always there, is an ear for you. They are earlier and they assist the people very good. Ek kan sê die service is baie goed, baie.